Ukuvalwa kwezikole emizameni yokugwema ukusabalala kweCoronavirus esikoleni samabanga aphansi iJoe Slovo eBhayi kusho izinsuku ezengeziwe abafundi behleli ekhaya. Ukufunda nokufundisa kwagcina ngesonto lokugcina ngenyanga edlule. Isizathu salokhu abazali bavala isikole bekhala ngengqalasizinda egugile okwaholela ekutheni bayicekele phansi. Zikhona nezinye izikole esifundazweni ezibhekene nenkinga efanayo. Sekuphele amasonto amabili abazali bavala lesikole samabanga aphansi bafuna sibuyelwe ngezinsimbi. Isikole sinabafundi abangu 1235 kanti amabanga aqala ku-R aphelele kwelesikhombisa. Nyakenye ngamaholide kaKhisimusi izigilamkhuba zangena zachanasa zibe zingaqali. Kumanje selishumi amagumbi angenawo ugesi ngenxa yezenzo zobugebengu kanti kwaphinde kwalinyazwa nezindlu zangasese. Sibanexhala kaloku because nomntana oyintombazana osenodlwengulwa lapha esikolweni okanye kungenwe eklasini kuhlatywa umisi okanye kudutyulwa umisi because kudala umisi bethreatenisha apha esikolweni. And uloyiko lethu into yobana uzawungena kubiwa imoto kamisi apha esikolweni okanye idepartment kuzishukume efuneka kureyitsha umntana okanye ubulawa umntana apha esikolweni. Kubuhlungu kakhulu ngoba into ezininzi zenza apha esikolweni phakathi esikolweni and then ke ngoku besimkile apha esikolweni kubhaqwe nebhegi yentsangu andiyazi nam ke kwenzeka noni kodwa ke asikho right ukufuna apha esikolweni siva kabuhlungu. Esinye isikole samabanga aphansi sasePort Alfred sona sesimene esibi kakhulu. Abazali bakhetha ukusivala ngenxa kwesabela ukuphepha kwezingane zabo. Nyakenye igumbi lebanga lesibili lagcwala phama amanzi izingane zabe sezizominyaniswa kuleli gunjana. Leli gumbi kufundela kulo izingane ezingaphezulu kwama-44 kanti amafasitela awabonwa. Umnyango wezemfundo wesifundazweni uthe uzosukumela ngokusheshsha isimo salezi izikole. I can confirm that we have instructed our implementing agency, KUHA, to do a quick analysis of safety needs for Joe Slovo and other schools around Port Elizabeth and Nelson Mandela, so that we immediately use the additional funding that we've been provided by TPE. Umnyango ube usunxusa abazali ukuba badedele izingane zibuyele esikoleni.